Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikirana. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba turahera mu Burusiya. Abanyamahanga n'abadiplomate batuye i Kiev, Uburusiya bwabasabye kuvamo. Kuri uyu wa mbere tariki 25 Gicurasi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yasabye abadiplomate n'abanyamahanga bose batuye mu murwa mukuru wa Ukraine i Kiev kuva muri uwo murwa mukuru kubera ko bagiye kugabaho ibitero byinshi cyane. Nk'uko byatangajwe n'igitangazamakuru 7/7, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasabye abanyamahanga batuye i Kiev barimo n'abadiplomate kuva mu murwa mukuru wa Ukraine mbere y'uko igisirikare cy'Uburusiya cyongera kugaba ibitero. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yakomeje igira iti ibitero bizagabwa ku bigo bifata ibyemezo n'ibigo bikorana n'inganda za gisirikare Kiev. Nk'uko byatangajwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru, higeze hagaragazwa igihe ibitero bizabera. Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Umujura yagerageje gutema abaturage araraswa arapfa. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yarashe umuntu wakekwagaho ubujura arapfa ubwo yageragezaga gutema abaturage bageragezaga kumufata. Byabaye ku itariki 25 Gicurasi, bibera mu kagari ka Kebera mu murenge wa Ntongo mu karere ka Ruhango. Abaturage batabaye babirukaho batabaza n'umukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu ahageze, abajura binjira mu nzu. Polisi yaje kuhagera itabajwe. Yahageze abajura baza gusohoka mu nzu bashaka gutema abaturage. Kamanzi yavuze ko umupolisi yarashe umwe muri bo ahasiga ubuzima, undi arafatwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yashimiye abaturage bagize ubutwari bwo gutabara. Yakomeje agira ati polisi izakomeza gukoresha ububasha bwayo bwose kurinda abaturage n'ibyabo. Amakuru yacu tuyakomeje ku bijyanye n'ubuzima. Ebola ikomeje kuba ikibazo ku isi yose. Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yemeje ko abantu 3 babonywemo Ebola. Abo bantu 3 mu gihe umwe akora kwa muganga, undi ari umushoferi, undi ari umuntu ufite ubwenegihugu bwa Congo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yerekana ko abantu bamaze kubonekamo Ebola mu gihugu cya Uganda bamaze kuba abantu 5. Amakuru yacu tuyasoreje mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda, umukunzi wa Arsenal yishwe nyuma y'intonganya n'umukunzi wa Manchester United. Polisi yo mu mujyi wa Kampala muri Uganda yatangaje ko iri gukora iperereza ku rupfu rw'umumotari w'imyaka 34 usanzwe ari umufana wa Arsenal, aho yapfuye nyuma y'amakimbirane ajyanye no gufana umupira w'amaguru hagati y'abafana ba Manchester United n'aba Arsenal. Umuvugizi wa polisi ya Kampala Metropolitan Rachel Kawala yagize ati polisi ya Kampala iri gukurikirana icyaha cyo kwica umuntu cyabaye tariki 20 Gicurasi hafi ya saa 12:30 z'umugoroba mu gace ka Bakure, Kampala Central Division mu karere ka Kampala. Polisi yamenye ko uwishwe yitwaga Denis yaratuye Bakure mu gihe yakoraga akazi ko gutwara abantu kuri moto ntoya yitwa bodaboda. Turabashimiye abakunzi bacu dukomeje kubana, turabasaba mukomeze kutuba hafi, tuzakomeza tujye tubaha amakuru agezweho. Imana ikomeze kubafasha mu byo mubamo byose.